Khoso ṱhukhu ya u vhala ya digithala modele wa u thoma. Ri a vha ṱanganedza kha modele wa u thoma wa ngudo yashu ya u vhala ya digithala nga kha inthanethe hune ra ḓo sedzulusa zwa dzi tablet. Kha hoyu modulo ri ḓo amba nga uri tablet ndi mini na zwidodombedzwa zwayo. A zwi khathali uri vha kha ḓi tou pfumbudzwa kana vha na nḓivho nazwo. Hoyu modulo u ḓo vha thusa kha thikho ya mapfhesesele nga ha mashumisele a tablet nga nḓila i fushaho. Tablet ndi mini? Tablet ndi tshishumiswa tsha elektroniki tshine tsha tou nga khompyutha ṱhukhu ya tswevhelele. I na tshikirini tsha u tou kwamiwa tshine vha nga tshi shumisa nga u tou khokhonya, vha swalengedza kana vha shumisa stars. Tablet a dzi fhi muhwalo, dzi a hwalea nahone a dzi lemeli. Dzo vhumbiwa nga mbemba tsekene. Tablet dzo fhambana vhukuma na khompyutha dzi ḓivheaho nga uri a dzi na bodo ya key kana mouse. Sa zwenezwo vhashumisi vha tablet vha shumisa tshikirini tshine vha soko tshi kwama, vha thaipa, vha ṱola vha tshi langula tablet. Tablet dzi na beṱiri nga ngomu mutumbuni wadzo. Hezwi zwi amba zwa uri vha nga kona u dzi shumisa vha songo ṱumetshedza kha zwiko zwa muḓagasi lwa tshifhinga tshilapfu. Vha nga ita zwithu zwinzhi nga tablet. I a ita uri vha londe zwi re kha inthanethe, vha rumele email, vha tambe mitambo, vha ṱalele dzi vidio, vha thetshelese muzika, vha vhale bugu khathihi na u shumisa dzi app dzo fhambanaho dza zwithu zwo fhambanaho. Tablet dzi nga ḓi shumiswa kha zwa mushumo kana zwa vhuḓimvumvusi. Dzone dzi na saizi dzo fhambanaho zwi tshi ya nga mifuda nga mifuda. Naho dzoṱhe dzi na zwidodombedzwa zwi fanaho. Kanzhi tablet dzi na khamera dzi vha tendelaho u dzhia zwifanyiso khathihi na u davhidzana vha tshi shumisa vidio. Dzi a kona u ṱumiwa na Wi-Fi kana tshomedzo dza sele uri vha swikelele kha internet. Vha kona u ṱalusa na u dzhenisa dzi app zwi tshi bva ḓuluni ḽa dzi app u itela u khwinifhadza mashumele avhuḓi a tablet yavho. Nga u tou angaredza, tablet i katela u vha tshishumiswa tshavhuḓi tsha mashumisele a khompyutha, luṱingothendeleki, maimo dza dovha dza vha tshishumiswa tsha vhuḓimvumvusi tsha maimo. Hetshi tshishumiswa tshi ita uri vha dzule vha na ṱhumetshedzo, vha vhe na mashumele kwao nahone vha tshi ḓiphina ngatsho. Zwino vhunga vha tshi vho ḓivha uri tablet ndi mini, ndi tshone tshifhinga tsha u vha dededza nga ha mashumele a tablet lwa u tou thoma. Kha vha wane hu puṱedzwaho ha mulilo. Hetsho tsha u puṱedza tshi anzela u wanala nga matungo kana nṱha ngei magumoni a tablet. Ndi tshone tshishumiswa tsha u dzima kana tsha vha tshone tshishumiswa tsha u funga. Kha vha puṱedze vha sa litshedzi sekende dzi si gathi u swikela vha tshi vhona tshikirini tsho funga kana hu tshi vhonala logo.
hezwi zwi amba zwa uri tablet yo funga. Kha vha lindele mathomele azwo a tshi ṱanḓalukana. Nga murahu ha musi vho no funga tablet, vha nga vhona tshikirini tshi sumbedzaho nḓila ya mathomele kana vha vhona miolo na zwifanyiso. Zwi anzela u ralo musi tshishumiswa tshi tshi ḓilugisela u shumiswa. Zwi nga ḓi dzhia minete muthihi kana mivhili. Sa zwenezwo kha vha konḓelele. Hafha kha ri sedze maṋangele a luambo na region. Musi tablet yo no fhedza mathomele ayo, vha ḓo ledzwa uri vha ṋange luambo na region. Kha vha sedze masia kha tshikirini vha ṋange zwone zwo teaho. Kha vha dzudzanye Wi-Fi. Tablet dzi ṱoḓa ṱhumetshedzo kha internet uri dzi shume zwavhuḓi. Arali vha na Wi-Fi, tablet i anzela u vhaledza uri a vha ṱumetshedze kha network ya Wi-Fi. Kha vha sedze tshiga tshi sumbaho setting dza Wi-Fi kha tshikirini vha ṋange network. Vha dzhenise password arali zwi tshi ṱoḓea. Kha vha dzhene kha account yavho. Dziṅwe tablet dzi nga ṱoḓa vha tshi ita account ntswa kana vha saina u dzhena nga ine vhone vha vha nayo, sa ya Google kana ya Apple. Kha vha tevhedze ndaela dzi re kha tshikirini tsho fungaho musi vha tshi ita account ntswa kana vha tshi saina u dzhena arali vho no vha nayo. Zwino hafha kha ri sedze tshikirini tshi sumbedzaho hayani. Musi vho no fhedza zwiteṅwa zwa u thoma zwa madzhenele, vha ḓo iswa kha tshikirini haya kha tablet yavho. Hetshi ndi tshikirini tshihulwane hune vha nga kona u swikelela kha dzi app na zwiṅwe zwidodombedzwa. Vha nga vhona zwiga, dzi wegethe kana nḓila ya u pfufhifhadza kana u khauledza dzi app. Kha vha thothonye kha tshikirini uri vha vhe na tshumisano na tablet. Kha vha lingedze u ṱola nga u ralo. Kha vha suvhise munwe wavho kha tshikirini tshavho uri vha kone u ya nṱha, fhasi, kha tsha monde kana kha tsha uḽa. Kha vha kwakwanyise minwe yavho mivhili kana vha i ṱharamudze i tshi ya ngomu na nnḓa ha mafhungo ane vha vha khao kana zwithu zwine vha vha khazwo. Kha vha kwame tshithu kana tshiga kha tshikirini luthihi vha ṋange nḓila ya mavulele. Vha khokhonye kavhili na zwenezwo. Vha dovhe vha khokhonye kavhili. Vha khokhonye kavhili kha tshikirini uri hu vhe na nyito yo khetheaho. U fana na u hwetedza kana u ṱharamudza vha tshi vula app. Zwino hafha kha ri sedze u ndondomedza hulapfu. Kha vha ndondomedze vha vheye munwe wavho kha zwithu zwine vha vha khazwo kana mafhungo uri vha kone u swikelela kha zwiṅwe zwiteṅwa kana vha tshimbidze icon kha tshikirini haya. Kha vha swipe. Vha suvhise minwe yavho u mona na tshikirini tshoṱhe. Vha tshi ralo u ṱola vhukati ha tshikirini. Vha ralo u tshimbidza minwe kha mitevhe ya masiaṱari a dzi webe kana vha ralo u pfukela kha dzi app nga u fhambana hadzo. Kha vha dobe vha pose. Kha vha ndondomedze vha omelele henefho kha mafhungo kana zwine vha vha khazwo. Vha kokodze munwe wavho u vha ise kha ḽiṅwe sia kha tshikirini. Zwino kha ri sedze zwiga zwa maṱolele. Kha vha sedze zwiga zwa maṱolele ngei fhasi kana madubo a tshikirini. Zwiga zwo ḓoweleaho hu katela bathono ya hayani, bathono ya nga murahu, bathono ya app dza zwino.
vhuya hayani i vha vhuisa murahu kha tshikirini haya. Bathon i renga murahu i vha tendela u humela murahu kha tshikirini tsho fhiraho kana app yo fhiraho. Bunugu ya app dza zwino i vha sumbedza app dzo shumiswaho hu si kale uri vha kone u switshela khadzo zwi sa konḓi. Arali vho fhedza tshifhinga nyana vha sa shumisi tablet yavho, fhaḽa hu sumbedzwaho tshikirini hu a awela sa ho faraho khofhe. Vha tshi khulula vha puṱedza kha bathene ya u funga kana vha khokhonya tshikirini. Arali tablet yavho i na tshikirini tshi no khina, vha nga tea u swiper u suvhisa minwe kana vha dzhenisa passcode phetheni tshigannḓo tsha munwe uri vha khulule. Kha vha vule app ya dzisetini kha tablet yavho u itela u ita passcode yavho. Kha vha lavhelese code ya tsireledzo kana nḓila ya u khina tshikirini. Kha vha khokhonye ha u khina tshikirini kana huṅwevho hu nonga zwenezwo. Vha ṋange maitele a tsireledzo ane vha a takalela, u fana na phini, phathene kana tshigannḓo tsha munwe. Kha vha tevhele milaedza i no thusa u ita password kana u khwaṱhisedza passcode. Ri a vha fhululedza nge vha fhedza modulo wa u thoma. Ndi a fhulufhela vho guda zwinzhi nahone zwo vha nyanyula. Arali vha si na vhuṱanzi nga ha zwiṅwe, kha vha pfe vho vhofholowa vha dovhe vha sedze vidio vha sa athu pfukela kha modulo wa vhuvhili.